urugendo rwaba notandika campus uzimazuma no banoteka ibyo kuba noteka teka tibyo gusanga of course ubumwe no usanga uri kugira ngo ibintu ndi kuba nibigendage konko kika usanga ibintu byaguma na munonga waba nosasura tuition no usanga iyo kumanya ngo no kusanga byorobi usanga isente bwanyuma zikazabura for example nkanye usanga nkaba natandikire kusoma kunikirerwa hagati ishoni yabanza yakererwa yabura Kore media niyo yonka yo kushanga hebirungi nkebyo Sekwati Kore media irankore Inshonga yatumire aba Metropolitan International University bayita aba media no kugira ngo tubamurikire bimwe abitwire turakora kandi n'ibitugenderire. Amazina Dr. Alintu Julius, Vice Chancellor Metropolitan International University, kandi umwe mu barebembera university. University yahisa emyaka mwenda turi mu 10 kandi ubwo tutatunga license 2019 bya December 2018 turugobwe twatandika okwegesa abanyayuganda kandi okwisa erizoba turikweterekaniza kujaguza graduation ya munana kandi ubwe tushoboyize abantu abarayika umutwaro gumwe n'12 mu matendero gemiringo tarashana degrees diploma na certificates hamwe n'imyuga itarashana kandi okucondoza kutukozire kurereka ngo ebiceka kinana na mushanjo aligana yabo abiturashoza n'abakugumunonga akandi bine emirimo ibarakora hatiya kabamwe no mu bamahurire twinemu abitushowize no mundi jo mirimo eyamani kandi eco twongere tubamanyise ngo Metropolitan International University is now a chartered university by the government of Uganda. His Excellency the President akakisima yatuteraho umukono abihandiko by'itu ibiro bitano byo kwa 10/2025. Eco kiramanyisa mu Metropolitan International University ati eri harurengo rwensi yona kandi arurengo rulingana na public universities in Uganda. Eco kiramanyisa mu Metropolitan International University eyine obugabe okwegesa masters degrees, PhDs, doctorates, post PhDs etine bwo okukiruya yeruzaho. Eco no kintu cyamani munonga kandi eco chaka niyera tuhereza ibiragiro okutushemerere kuba turatwaza ubuhereza bw'itu kugira ngo bwabasa kuba ubwo mutindo mu Uganda kandi amwe no munsi yona ambenu ikintu cyo kintu kikuru munonga kitwaturenda ngo abinyangu bitu bambarara barahurikiriza mu base kumanya ngo Metropolitan International University kuruga yayika muri biharwe munuya ekuzire emirimo y'amani kugira ngo nabo abarakurira za university zona mu Uganda bari biri basima ibi turakora no kudokumentinga bakatwara wa president bakatuhereza icyo chaka. Turongera kumanyisa abanya-Uganda ngo twine kose izindi zo murembe ankezo ubushaho n'inka senior force rusizijire turabamanyisa ngo ubwo no muhanda gumwe wo kurukira senior fo ukaza mu university cyo cyarabaga mu ndijo mihanda miringwa yo kumanza waza mu erevo urija ukwate ubunasi bwawe ningo buzalisa bwawe n'ubundi bushaho bugona ushome imyaka 2 n'icyo kuraba watuze certificate. Rero ubuno bugabe bwo kumore yongeraho utunge diploma utunge degree utunge masters na PhD kunaga twineho n'ubundi buhereza ubwaba mazire senior ya kana twineho national certificates omu byakalimagezi mu byo kubara ibitabo mu byo buhinji
mu bya tourism abarambuzi mu by'abamakuru ibyo byona waje Metropolitan International University urabishangayo twineyo na national certificate in civil engineering, national certificate in plumbing, national certificate in electrical engineering. Mwene obwo no buhereza obutubaletire biharwe kandi turasima abanyabiharwe kureba mwatwakirireje kandi muratwana abana banyu kandi tukapataninga abo ko bitwe turaturegesa kandi turaturenda ngo murondera abana icyo kurya murondera abana aho kunyama. Izo ni business izijire na Metropolitan International University. Turashaba abaturage mukoze zo gumisha kureba ngo igi business yitubaretire mwagitamamani kandi yayamba twena mu Uganda yiteje kandi n'inkorongana n'undi kandi ndabwiza mutwaro mu gishogo sima His Excellency the President of the Republic of Uganda, His Excellency Yoweri Kaguta Museveni kureba ngo through Musevenomics ebi ni programs and policies izireture umukuru witu wihanga umukundwa kugira ngo education was privatized ninge kahebwa abantu baburijo kugira ngo bakore nabo bahwire government mu rugo muri mwene Metropolitan International University aho niwerije ngera tayiramu avuga enkolengana nongi tuna government kandi havuga Musevenomics aho turashangamo policies za liberalization privatization kandi izo nizo ziratuma Metropolitan International University yahikamu kandi tukayambara na government kugira ngo twahikirize intego ya government ya 2040 iragamba hari human development amwe n'ibindi mwe bari munonga katugire ngo message iraza kuongera kubahikaho kandi muturetera abana rero bimezemo tubakunjure babe abantu bomuti mwe bari munonga mwekibuzo cyawe cyo Metropolitan International University yanashobora kuruga 16 2016 tukatunga license ratwikiriza okwegeza aza tutwatungire chata umwe abantu barebuza mu degrees twashohuze na diploma ziraguma zirakora yego ziraza kuguma zirakora abo kuba ubu twatandikaga baba twikiriza government kwegeza harurengo rwahigo rwo kugaba degree diploma n'izindi certificates n'ibirungishi ebiraza kwija na chata kuguna nashobokire n'ebiragiro ebiratu samani okuturatwaze emirimo ya university kanjeze abana mwaza kubareta mu university muta so arihe bituragenderaho nka umwana urabo yune two principal passes mu level mu senior ya mukaga ugoraba arikirizwa kwega degree urabo yune principal mwe na subsidiary ibiri arikirizwa kubarega diploma rero twarugaho harimo n'ibindi birakwatirana na staff ba master ba lecturers mwaza kubarutinga muta mu ba promoting muta kandi mu korea staff welfare muta ibyo nabyo birimo promotion ya ba staff kurugari lecturer kuzari senior lecturer kuzari associate professor kuzari professor and post professorship muragendera haki kugira mwene hataba mu kusosora kugira ngo guwaza kumwe bwa professor kandi bashomere kumwe ninga bine experience rashwana rero utamuhereza mwene nibyo matekago abituragenda mwene ekirungi kirimo no kugira ngo turaza kuba turegesa hati masters degrees PhD degrees doctorate degrees tutino kwebuzaho abo kuba chatiri tutungire era manisa turishyira mutindo ukurasa kwegesa amasomo ekindi no kugira ngo ubumwe degrees zaziraruga ha Metropolitan umwe mu public universities babara batanze kugira ngo bakwa degree ya kabiri ninge ya kashatu ngati ya degrees zitu ziri recognized internationally abo kutunga chaka ekindi turaza kuba turabasa gukorana na government kugira ngo tu apply students loan kugira ngo umwana uraba urenda kuja kwega utarebasa atungeroni ayege rero aje ashashure yamara
kwega yatunga umurimo icyo nacyo twaba turakikora ngo ngate abwacata icyo nacyo turaza kuba turakikora so ibyo birungi hamwe na za research grants tuza kuba turatunga research grants kugira ngo twaganiriza n'abantu bitwambarara n'uburengero bw'izuba na Uganda yona twarunda solutions ninga twarunda umubazi w'ebizibu ebitura twine nk'abanya-Uganda so ibyo research grants nazo turaza kuba turazibona kugira ngo twakorengana n'abantu twarunda solutions zirakwata n'ebizibu ebitura twine mu cyane mwebari munonga enshuminche hingwi ziri kwija zirahindura hanyegesa twire turegesa iyo bamwe baragira ngo umushomesa niwe yaratwara ishaha nyingi mu kirasi kuzimba umweji hatiya entebekanise rero ni kugira ngo umweji abari we yatwara ishaha nyingi kandi ayige imyuga irabasa kugira uko yamubisaho ibintu byawire ejo nkora barageta competence based education ejo nkora ikatandikira mu rwa secondary ateri muhaya kandi nitwe nka universities and other tertiary institutions uko niyo tulikuza tulikorengana na haya National Council for Higher Education kureba ngo umwaka gwe 2027 2028 nitwe twatandika ejo curriculum mu universities so hatiya turi mu level yo kugira ngo turikwekesa abashomesa okubararuge knowledge based education to competence based education kandi ubwo tukwise turahandika na curriculum mu busasa kugira ngo tuzibane mu National Council bazakuvinge abo turenda hatiya ngo tutunge more practical hours izo mwana araze kwega turuge mu theory ngende tutunge na hours nyingi izo mwana araza mu field mu industries mu mashomero akaza kwegesa akatunga much more experience than normally we used to do so turaza kuba turakorengana na za industries n'amashomero n'amarwariro kugira ngo abeje bitu batunga ubwire bwinji mu industry mu marwariro mu mashomero than we used to have in the classroom so turi ready kugira ngo 2028 yaza kwika twena turaba twabire competence based abo kuba government directorate tertiary institutions ninga universities iziraba zitatungire ejo curriculum musa tizirije kwa dimutungo mwana wa Uganda yenu ejo nicyo turena manye kandi twe metropolitan ejo twakiherize abashomesa twabashomesize competence based kandi na curriculum basubmitingire mu National Council for echamwe previous ngo ebintu ebinje biturenda kutandika ku assessingira abana ninga kuceberera abana nibi baraba barakora burijo ibyo biraza kutwara max nyingi ushange ati bya biratwara 20 arigana ati uraza kushanga biratwara nkaga nshanjo arigana rero kizamu cya muheru ushanga arico cyatwara ubu max buke cyo kugira ngo ogumorare bo mwana burijo tutari kugira kumugwera ikizamu ecyamuherura yakigweraga kibaga nko kugwera umuntu so ubu mwoshanga teterekanise agwe kandi tutari kugira ngo utaramanya konka kuri kugira ngo ubwire yatunga buke ninga sakamusanze yarwire ninga konka ati yaba semester yona twine esandi 15 so esandi yo kubanza mu shujumu mumweho max isande ya kabiri mumwemaze baso isande 16 zaza ko at least yali nshanjo arayine ho max zirasa ku murimo byaka kandi nemyoga turarera ngo arasa kugikora to the satisfaction of the employers abantu abo ninga arabasa kwakorera ogwe murimo ati ya nigo muramo kugira ngo wayega utarebera mu nonga kuza kukorera abantu urebe ngo ubwenjo buwafuna bwabasa kuyamba bukuba uri skill babasa kuyamba kugira ngo ibagire cyo wayikorera abantu bingi barakira kucwata kubi waza gukora ikintu bumora urende set inga tiko bitandika ikira tandika ni idea uramanyicore ndakora yene wamara kumanyicore ndakora tandika kuchikora urabuilding set urabuilding capital yene kandi urasavinga abantu nebale munongo okay hati Metropolitan International University ya Isasha bini ryatsore rikuru
twine ryambarara biharwe kandi twine n'irya Kampala na Mungona. Ikiratuma twagireta hati ya biharwe no kugira ngo n'ababiharwe bamanye graduation habagaho ki kugira ngo nabo bete bakenshumbiremo bamanye graduation uko twasikaga. Kandi cya kabiri nabo batunge na kasete abo kuba graduation mostly tura spending ngo ranketenteze ati za Rugambara uri abatsoro nibo baba batunga kasete. Itwe tekeraga n'abantu cyamushana n'ubu mutayi wanjye we yarinda kubigambaho abo bona service providers ati tubihire muri Mbara nabo kugira ngo bafune nko kugaburiza abantu twase kuba twasize kureberera abantu kuba tureberere n'indi bagaruka kandi cyane no kugira ngo Metropolitan International University branch ya Biharwe Mbarara City nayo emanye n'umuti acyane cyo twagirigira kugira ngo emanye abo babantu mwe babararaba wankuto bataramangwa hano abago university so mwe ngoga umukuru umuhango kwanja amwanya baza gutuma branch yitegera Biharwe nayo yama rero kimwe twagiriye gukorana n'abataka abarinda kutereza abana bo mu region and outside bamanya ngo Metropolitan International University biri Biharwe na yegiraga yitaye nebale abanyambarara mwena nabona abahingurize Mbarara nyina solo mushogu kubakira niwe banyita Sara akampura kandi ninye campus director wa Metropolitan International University ikitebe cyambarara kuko baba bagambiriye turi campus eshatu somwe n'nyonjo wambarara kandi ndakutoro musho gusima abantu ba Western Uganda abantu bakire tujambarara mukatwakira mukatukunda mukatwabana niyo nshungemwe tosha kuko baba tugambire ngo graduation zitu turagaziba batisoro konka ko kugira ngo mukatwakira je mutukunzire mwatwabana university kuzire omyaka nche twija Biharwe 2020 so myaka 5 university really nindebe kuzire kandi cyakura munonga konka bonabo bahagizwa bazire kandi ba community twashira so niyo shonga wenchi twashara mutukajya ngo munundo katwete graduation age tugirete Mbarara abantu batweni babivuza konka abantu ba graduating amazima to graduating buri mwaka kandi graduating cyashitewe kikuru konka as a way of giving back twasharamu omunundo ogu onawa 8th graduation ceremony twije Mbarara kandi nimwe mureba abana banyu anga tutunje tubona challenges abasoro kuba halete hard rich place abantu binji tibija konkati yatarore kwaso umuntu shango muzira akaze yomwe aina manu mashati tinkazayo konko mundo ogu tukirese hano ya kugira ngo twaha chance buri muntu we na nore Mbarara ya center omuntu akugo mu central akugo mu north akugo mu eastern at least Mbarara is accessible so nchibasika na kwasa kuija aha mikoro y'abana bitu nangwa na twine as organizations ziba partner bitu bitukora nabo kutabana the business world abo abashubuzi abo kutebintu mwena tubahire kadi wotakalebere kadi yawe either buze secretary wawe ningashi reception wawe ningashi anyone around ashimikwa ine kadi yawe so nye cyane myenda kutomucho kubeta mwena nyenshakare mwije umwanya twine muhango twatebekanse kintu cyango kugira ngo necyanyu mwije mwijumbe mu kintu cyanyu kandi murebe Metropolitan International University ebiyekora kandi ebijuma ebiyazara kandi twe tubaga amafura munonga mu mwono ujyo tunashinda sibo kwe inyuti nyine mwana ndoni nyine mwana ninja college konka graduation ebere yitweni nataka lese umwana ari musini so ko kodiyo kono teka tumwana wanje kaheze nangwa n'ababe yamukaga turinze exam bishore utumwana nanje nimtwaranka hii mpura Metropolitan tinka cengaga omuchani nyencha kale nyabula we yija oirebere Metropolitan namuno ejeri hihi yambarara oleba bana banyu kuba kujwara nangwa natakwasa kuija hanuya
physically impamvu tuna tukija konka ayakwasa kuba takija hanuya hati ebintu ruhanga kabiyoro by'abajungu bakatweta technology musakwa tu live aha TV West musakwa tu live aha Bukede TV musakwa tu live aha Tayari TV na Elite TV. Most of the TV stations ezirimbara turn on GNTV ntusakwa ntandika shahi shatu ntusakwa tu live mukolo gwitu mugenda shaha mushanju. So teka haka akasimu kawe ninga musakwa tu live aha channel za social media YouTube musakwa tu really live nibasa kutufollowinga aho labolhona kandi abo kwasa kwija nyabula bo mwije nangwa abakamera no kugira ngo bashanga twabagire nina twagamba ngo twabagire ito with Metropolitan graduation. It is a celebration. We are celebrating the achievement. So ni milestone to celebrating tukaba na degree bonka tubakurisiyayo tubatekera bazire bitu na n'abagenyi bona bo kija kutaho obugenyi manya buba okulya no kunya no kushemerera tukija tukabise bigambo byonka ejo niyo culture yitu ya Metropolitan. So ijo bukare enjoying a celebration age kandi twenda kusima munonga abantu bitaba biharwe community n'abantu barungi munonga bakatwakira and here we are. Ninja mtweni mwebuza konka kushomesa biha mushaki tebabichenga. So ko kubiro ine kibuzo botaka bichenga ijorebe abana abarebe mpatikira za degrees za certificates za diploma muleba abana banyu kuba kuza kushemera kandi mbashagike kumazima. Otherwise mwe barekunda Metropolitan International University twetwehireyo nintekateka ngu taliho university mu Uganda eyabase kutunga chata myaka yitu kitungire Mushanga University eri myaka 20-15 angahi tekatunga gachata. Yes nebe ine license konka chata is a certificate of excellence. Baza kuhereza chata government of Uganda nchokureba Museveni the president of Uganda His Excellency nwakusayininga aho ntimanyisangu mushikirize ibintu byona ebikwetendesa omutindo gwona mushikirize. So egichata ya Kampala ya Kisoti ya Mbara ne ya Metropolitan International University obo mwana ashomera biharwe Mbarara oba ashomera Kisoro oba ashomera Kampala nebe Metropolitan kandi abali chata. So nyina kusima bazire for supporting us twaleba ngu twabasa kutunga chata aha myaka 9 Tine University. It is on record Tine University yatunje chata aha myaka 9 kandi myaka 9 ukashanga ngutine branches 3 nka university kandi zona zili fully furnished. Tine University ekupangisa buli university lyo wayo emyanya mingi wija no yerebera kire geti zitu zigabaga zigwire yoije Mbarara olambule za kulambuza waza Kampala nico kimwe waza Kisoncho kimwe. So ntubashaba ngo kutiyo nshoza abandi bana kimanyisa ngo twine emyanya muleta abana banyu ntisa kubagunjura aha mutindo guri international wahura ngo ni Metropolitan International University kimanyisa ngo obuwegese obutukuhereza wahuza kushora no basakora aha mutindo gwensi yone tigwa Uganda gonka waza za America za China za nkahi you qualify kandi hati yetu ne chata kimanyisa ngo certificate yetukuhereza neba eri equivalent to certificate you watunga from a public university ningashi university ya government. So mtereza abana banyu Museveni yapishiza njimanyisangu there is no doubt we have attained the highest certificate of excellence. Manyisangu okubona tumazireyo. So ekikuru nokuleta abana banyu tukabasindiko munsi bakabasa kujeche bayigasira aha nimwe bare munonga turebane nyencha kale physically abandi turebane aha mukutu mukina nagambire ahasigara abarhanga nensi yanje kama baho mushi 1000 that is 2500 bona hamwe tunabona bari graduating abo ku 2000 religious leaders toshan tweta our partner leaders from our partner institutions ningashi university zindi because nitwe tubatahira ngo bugenyi nitwe tubeta bije batahira bugenyi abo kugo mu universities zindi ba vice chancellors ba academic registrars the business community pese abagenyi binji munonga
kandi tubatebekanisize gye munonga. So we are not expecting, but we are sure, and most of them have confirmed that they will be coming here. Nangwa hina yayambuza ekibuuzo mu graduation yetu tuyine abaana babojo abokuhika 13 abalala batwala nyenkyakare, kandi tuyinemu abaana babishiki abokuhika 12 27 abalala batwala nyenkyakare. Tuyina abagenyi abokulenga guests batali baziire, abaziire our VIPs, konka tuyinemu na very very important people abokulenga 3 abalala batujoininga mukolo ogu kuligo mu nsi zetoliire. Nangwa nyine n'abagenyi abamabinaale byabalandinje tuyina omugenyi na Zambia from the university but we have a friend from the University of Zambia nawe yashiraho mwanya ogu. Different guests are coming. They will be with us here tomorrow. Who is expected to be the guest of honor? Our guest of honor Nomukuru Professor Waswa Balunya. Okay. Nze mbuuze abantu abali kuja mukuza kuteekera n'ababonka. Just set it off. Or else we could meet in town. My name is Mzinya Clinton. I've been studying here at Metropolitan International University, and I've been doing a course which is Bachelor's of Science in Education. For me, in this study, what has helped me to come to this step of achieving this degree is by God's grace, because seeing it was not by God's grace, I could not have managed to come up to this end. I know even by my parents could not have got the money, but by God's guidance, I've managed the parents have managed to get that money and gave them to me as I bring them to the university, and that has brought me to come to this end. So that's it all. I remain Mzinya Clinton. Amazina ganje ni Mzinya Clinton Yoram. Gatandika okusoma kwanje 2022 omukwa munana nibwo najoininga Metropolitan International University menintwara course ebarikweta Bachelor's of Science with Education, specifically ningasi ndikuza kusomesa maths hamwe ningasi ebyokubarana n'ebya teknolojia ya ICT. Omukusoma kwanje ekigezereho okunyisa abahanguzi obu no kugira ngo ruhangabaze kumberaho omu byo kubasa ko kutunga ka school fees nkeji, omu byo kubasa ku renting nk'enzu obularo, ebyo ruhangamberireho yabasa kuberaho n'abazire banje okumbeze sente ezo okubasa kuzeta Metropolitan International University ngasasura kananye kagumiza ngasoma okurango na ikabahanguzi obu. Nangona n'ekindi ekingubasa kugambera mu maybe n'abandi abakira nibengera kusoma. It's just a matter of being patient. Ningasi nikiretwa okujangu okugumisiriza. Okugumisiriza nikize kipisa abanguza kubanga katarabire mu kugumisiriza akabanga ni mango omwe nomwe ayikudu nkani mbasa ko kujangu nasiba kakwe ningasi narara kwe ngabo okugumisiriza konokwe kwiza kwanje message kujangu patient space okugumisiza no kwisa abanguzi ningasi no kuhereza ekyamano miso so nanye kunagumisirize kagumiza muna no kusabaranga munonga cyadetera nagumizamu naikabahanguzi kandi obundoho nintungiraho degree ya bachelor's degree 27 byo kwa kabiri 2026. That's it all. Good.
Umweji Metropolitan International University ahitajitu ereja Mbarara. Mbarara hatinito tustenjire graduation the 8th graduation for Metropolitan International University. Mwenu isoba lya nyenchakare, I'm so excited about it. Niyesunjire mnonga ahabukuba. This is something that I've been hoping for, and finally the day has come. We are just remaining 4 hours. Isoba lya shitene impurani n'amashinero kwamani no kusima Ruhanga ahabukuba ebinda bari muni bingi kugo mu primary, secondary, high school mpaka university. Nimpurani no kusima Ruhanga mnonga ahabwizobere ekizwara ekibantu mwene ekizwaro kibuni mnonga n'obwokubo kizwire no rafoshwa iguru wartahamu ninyanangiriza abantu okwera youth mushome Uganda yahatletagwa kushoma ebintu byanguhi struggles nyingi, school fees, maintenance at campus konkebe byona mukama binda bize mu kibyohurire mwene impurani no kwesima kwamani ninsima university administrators ya Metropolitan International, especially Mbarara campus. Mwebale mnonga for the services you have been giving to us. We are who we are today because of you. Thank you so much for the good services you've been rendering on to us. Good. Nga umuntu wena arukoreba ahamutogu ubuturu amazina ninye Humanity Wycliffe kandi abira ryo mweji al Metropolitan International University erukusangwa muri Mbarara. Mbarara niyo branch konka twine headquarters enkuru, twine Kachisoro, twine Kampala, then twine neja ya Mbarara. Mwenu tubire omukusoma kwitu somere konka izoba rya nyenchakare ebiro 27 nubwe tora graduating mbwe turukuhendera emisomo yetu. Mwenu nimbanza no congratulatinga abana bona abamazere certificates zabo, diplomas zabo, degrees zabo. Mwena nimbebaza tumwe bari Ruhanga ko bakwatiraho kandi mukamara. Mwenu abantu mwena abaliyaho kabahurikirize emukutiyona eitoroho zimaze mwakora arebe omukutugona wareba ntugamba twakira izoba rya nyenchakare izaniwe orebe ekitoroho. Mwenu specifically kugambere kusho yosoma mbanza nano okuhabura abana bitu nangwa na munonga bakirya hansi munonga abatakabire kumara ingu muhurire muhamere kandi nimbasaba ngo muteke hamani tinsonga no basa kusanga ngo tuition ebire necererwa konka tokamanya Ruhanga ariyo nakutemera umuhanda higutari nitwe bire bitanguhi babe no usanga nkabazire usanga esente zitariyo konka Ruhanga twatsa mpora oreba twasasura tuition oreba yaho. Mwenu urugendo rw'abanotandika campus uzimazuma no banoteka ebyo kuba noteka teka tibyo gusanga of course obumwe no usanga uri kugira ngo ebintu ndi kuba nibigendaje konko kika usanga ebintu byaguma na munonga wabanosasura tuition no usanga yori kumanya ngo no kusanga yorobi usanga sente bwanyuma zikazabura. For example nkanye usanga nkaba natandikire kusoma kunikirerwa hagati tuition yabanza yacererwa yabura nangwa nabanza nateganisibwa mu munonga konka bwanyuma Ruhanga yiza yanyamba tuition najibona nasasura finally ndiyo ni marira nanye ndiyo niza kugraduatinga nyenchakare. Webale munonga bye. Kole media niyo yonke yo kushanga ebirungi nkebyo. Sekwachi kole media irankore.